أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله. إن شاء الله أستغفر الله تعالى بالذنوب كلها سرها وجريها وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا. تقبل الله منا ومنكم وتقبل اللهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبدأ كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله ورحمني وبرحيم دائم لساني فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي خير من قد قادم باقي مخالف
بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من أرضي بغير نسك خفف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل دين تمثيل 25 لازم كل مكلف فهد وثني مقدم إدريس نوح قدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب متبع شعيب وهارون الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه متغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي من أبي وأم وكذا عديد ملك وردوان تزاربات من كتب تفصيلها دورة مسابيل dan تنزيلها زبور داودا وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكليم كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فأنت التسليم والقبول إيماننا بها من آخر وجب وكل ما كان به من الرجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين إما لم Aisha
وحسة سونة صفية ميمونة ورملة هند وزين كذا جويرية للمؤمنين أمة مرضية همزة عمه عباس كذا عمته صافية تتواتدا وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة لكسيرا وبدأ إسراء رجل السماء هل ترى النبي ربك كلما من غير كيف ويسر واغترت عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 من الابتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالخروج وفآله عقيدة متصلة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك مدى المرزوق ما ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير ما قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم ينصر من ونفع كل من بها قد استغال أبيتها ميز مئة جمالي تريها لي أي غير جمالي سميتها عقيدة الأوامي يوجد في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى الإمام الجليل شيخ محمد نديباي وإلى حضرة الشيخ جعفر البرزاني وإلى حضرة سوزن الحبيب علي بن محمد اللبسي وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتقسم برحمة والمغفرة ويسكت يتم لنا ولكم بالحسنى بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وصح بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المن السائب عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبح الفيل والماء والطال والقارب ويهدي الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بأدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم نظر بديك والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعزما وعددا وعرقا ولهما وجلدا وشعرا بنجم مختلف متراكب مما دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويناديها من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطلب. فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من الطين الآزم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الهبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قل يا عظيم أنت
منك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أم العظيم وكل هم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتز العرش طربا واستوى شعرا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحطنكم بإذن ربك الخلق
وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sama-sama kita membacakan rutinitas setiap malam Senin, yaitu pembacaan Ratibul Haddad, bacaan Asmaul Husna, bacaan Maulid Atiba yang biasanya kita bacarakan, dan juga membacakan ahli kubur kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita yang sudah tiada. Semoga insyaallah yang kita sebutkan sampai kepada beliau, dan semoga insyaallah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, sehingga kita yang hadir pada kesempatan hari ini dijadikan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, jadi orang yang berkah, yang bermanfaat, maslahat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga insyaallah hajat niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu mari kita dengarkan, kita fokuskan mata hati kita, pembacaan kitab yang insyaallah langsung dipimpin oleh guru kita kepada Ustadz Iskandar Zuhdi LC. Kepadanya falyatafadhal masykura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuhda fi hadal kulli syarr jalbatul khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa allimina, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam al-Jalil Syed Ahmad Marzuki al-Maliki al-Makki, Sumailaru Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Husaini, Sumailar wahi walidina walikum wa amwadina wa amwadikum wa amwadil muslimin jami'an. Allah yaghfir lahum warhamhum wa anna Allah yataghashshahum bi rahmatihi wal jannah wa anna Allah yad'u alina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa aluma nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para asatid, bil khusus Ustaz Abdul Hidayat, Ustaz Abdul Syukur, ada babang kami Bang Ihsan, Bang Ipul, Abang Opeh, dan juga para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Birrul Walidain yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl awal fi sifatillahi ta'ala, al-wajib fi haqqi ta'ala, al-jaiz fi haqqi ta'ala, al-mustahil fi haqqi ta'ala. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibi lillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-syarhu, kita akan menjelaskan tentang makna wa ma'lam biwujudil ma'rifah. Ay wa ba'du ba'da dzikril basmalah hamdalah salawat serta salam. Setelah kita mengucapkan basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Biwujubil ma'rifah, yakni dengan kewajiban mengetahui. Apa itu haqiqatul ma'rifat? Hakikat mengetahui, hakikat pengetahuan. Apa itu al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi?
pengetahuan pasti yang sesuai dengan hak. An dalilin, dari suatu dalil bukti, walaysa bitaqlidin, tidak hanya ikut-ikutan. Limanihi fi ilmil aqaid, karena larangan ilmu akidah untuk taklid. In kana fil muqallidi ahliyatul lin nazar, jika muqallid itu adalah orang yang memiliki keahlian di dalam menganalisa. Artinya bahwa setiap kita seorang muslim dalam ilmu tauhid tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus berdasarkan dalil. Bil itlaqi, secara mutlak, ay min ghairi taqyidin, tanpa ikatan. Bi ba'dil wujuh, dengan sebagian cara. Bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala itu mukhalifun, berbeda dengan seluruh makhluknya dari berbagai aspek atau acara atau dalam segala bentuk apapun. Asyarhu, penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf ayya'rifa min sifatillahi ta'ala, wajib mengetahui sifat-sifat Allah, al-wajibi, yang wajib, fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah, yaitu apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam akal, yang tidak ada. Artinya kalau Allah itu ada, berarti kita tidak boleh menggambarkan dalam otak kita Allah itu tidak ada, nggak boleh. Wal mustahilu, mustahil itu apa? Fi haqqihi, dalam haknya Allah, wa huwa ma la yutasawwaru fi aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan di dalam akal keberadaannya. Contohnya Allah itu nihil, gak mungkin. Allah itu pasti ada. Kalau Allah itu tidak ada, maka otomatis tidak ada makhluk. Wal jaizu, sesuatu yang boleh, fi haqqihi ta'ala, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang sah di dalam akal, boleh dan tidaknya. Contohnya Allah boleh gak menciptakan opeh? Boleh. Allah boleh gak mematikan opeh? Boleh. Allah boleh gak menjadikan opeh menikah? Boleh. Allah boleh gak menjadikan opeh jomblo? Boleh. Itu adalah kehendaknya Allah. Karena Allah itu sah untuk menjadikan opeh hidup atau mati, menikah atau. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithlu dzalika fi haqqir rusul. Begitu juga wajib bagi seorang mukallaf mengetahui sesuatu yang ditirukan dalam haknya Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa bada'an nazimu, dan Kiai Musannaf memulai fi hadhil abyad, di dalam bait-bait syair ini, bizikri ma yajibu, menyebutkan sesuatu yang wajib, fi haqqihi ta'ala, di dalam sifatnya Allah, wa huwa 'ishruna sifatan mufassalatan, yaitu 20 sifat yang akan disebutkan di bawah ini. Jadi intinya bahwa Allah itu memiliki 3 sifat yang wajib diketahui oleh makhluknya, kita sebagai mukallaf. Yang pertama wajib. Allah punya sifat wajib. Apakah kita mewajibkan? Enggak, maksudnya sifat ini melekat kepada Allah. Artinya Allah itu memiliki sifat yang enggak mungkin enggak ada, pasti ada. Contohnya Allah itu wujud, Allah itu ada. Nah ini berarti sifat wajib. Allah itu qadim, Allah itu maha dahulu. Kemudian sifat mustahil, Allah itu nihil. Oh nggak mungkin, Allah itu pasti ada. Nah yang terakhir adalah sifat jaiz. Allah bisa menciptakan, boleh, terserah, itu Allah punya kehendak. Selanjutnya baru sifat wajib Rasul
ada 4, siddiq, tabligh, amanah, fatona, kemudian sifat mustahil Rasul dan sifat jaiznya Rasul. Itu pembahasan tentang ilmu tauhid. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang sifat wujud, kemudian sifat qidam, sifat baqa, insya Allah. Di bulan Sya'ban ini mari kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Semoga hajat-hajat kita di bulan Sya'ban, Ramadan sampai Syawal dimudahkan oleh Allah. Yang kita pengen punya hajat ke tanah suci, Allah berangkatkan kita. Allah berangkatkan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa ziarah ke makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa salat depan Ka'bah dan daripada menjadi duyufur rahman, menjadi duyufur rahim, ziarah ke Haramain Syarifain bersama keluarga. Dan kita mohon kepada Allah semoga ibadah kita dijadikan ibadah yang diterima oleh Allah. Allahumma ja'alna umratan mabruratan wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya rabbal bai'ati a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina. Allahumma rabbi ighfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma'nam innaka ta'lamu ma na'lam innaka antallahal azzal akram. Allahumma ya Allah, Allahumma na'iman daiman wa qalban khashi'an wa du'aan mustajaban. Allahumma ya Allah istajib du'ana waghfir dhunubana wastur uyubana. Allahumma arzuqna ziyarata haramika wa harami nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna Ka'batal Mukarramah. Allahumma arzuqna ziyarata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa sihatin wa afiyatin ma ahlina wa auladina fi khairin wa lutfin wa afiyah bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ahli ma'la wa ahli baqi kullaha ajma'in. Allahumma arzuqna ziyarata syarifain haramain Makkatal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakkirna sina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa sarafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah sama-sama kita mendengarkan daripada pembacaan kitab guru kita Ustaz Iskandar Sudirsi, semoga insyaallah yang kita dengarkan mendapatkan keberkahan untuk kita
dan juga insyaallah semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah manfaat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman guru kita Ustadz Arif yang rumahnya di Brigip, kemarin orang tuanya bapaknya meninggal, dan besok insyaallah malam Selasa malam yang tahlil yang malam ke-6. Jadi buat teman-teman kita ikut tahlilan. Semua para jamaah Majlis Taklim Birrul Walidain, kita mengikuti tahlil ke-6 di kediaman Ustadz Arif di Jalan Brigip.